Rona de form 1 we. Nona riu nona de na mwanake. Yocio ni agire riu ona ngikora tugikora riu ni twenda na riu. No gutire gwitu gutire mundu akenire ni uhoro cio my mom my sisters riu maniki kiria niki mwana witu ambia gwithukia we munini ugu riu no ambia maundu ma boyfriends arafu riu ni guthoma kana ni boyfriend ukuitheria kwina hinde akinya ngatahika kanjikania kanjira we nawe nduthi ugatahikire naku niki uko mukigu uguo no kondu agithomire mwana yona sister kucio ndire ndamenya huwezi mleta kwetu hata kwa mama yangu akijira wa mamako mjinga kama wewe siwezi leta mtoto wangu kwa mzazi kama wako mjinga hivyo nona nirari mama mwitoguo sasa akampigia nikaongea naye nikamwambia mambo akasema poa nikusaidia aje kiukiu mudu arazariria tena ni mwana wako ndenda kumurie ku akaniambia sivyo venye unacheza na sisi huyu mtoto tunaweza kataa na yeye na kumkimchukua atarudi akiwa maiti ndamunyita ugeni eroreri aito karibuni sana maritwa makwa njitagwo Saimo K ndiguku thiini wa studio citu ngai atuheire asanteni sana andu ari othe metikite go subscribe thiini wa platform ino thiini na mbere go subscribe tuthi na mbere tukurite na tucokagiria ngai ngatho ni undu wa hawa tukinyetie ndina undu mwega muno makiria ndirenda gukumenyithia muthenya wa umuthi uhoro wigie broti ndirakoloncheire muthenya wa ira iria ndina cio kuma gwa kambuni ya Tayari Lands and Housing kuria mwena wa Kithioko o ndagika nini kuma Kithioko town he broti ndirakoretwo ngikwenderia cia ciringi 100 riu mugunda uyu naguo ndinaguo urio hau kianda o hanini tu no uyu wi handu hega muno na ni mwega muno tondu hutitie farafara uhutetie farafara ndagweta farafara maita meri he fara director tindaga kinjira etagwo the Greater Northern Corridor na njiraga gitumi gia guthondekwo gia farafara yo guthondekwo ni kuhingura miene yo na aranjirire farafara ino mugunda uyu ukomeire farafara yo ni one of project ya thirikari ya kuhingura miene yo uguo ni highway ino ni highway na mugunda uyu ukomeire farafara yo njokere hau ro ringi na tugutinangirie broti cia 50 by 100 na riu thogora ni gurangenia muno tondu na ndukinyite ciringi 100 ni ciringi 95 95000 Kenya shillings niguo turakwenderia broti ci komeire farafara na ndirerirwo ona ni yambiririe gwikirwo rami na fareo ni thiangite tondu fareo niyo ethiete ikanyitithania Garissa Road na Mombasa Road niyo enyithanagia fareo no irathie kaumira kundu twetaga tia ni kwariganira no ni gukuririkania matura macio mothe mena ku by the way farafara yo niyo gikorwo giconnect matura macio mothe mena ku nginya mbere na kugugu ugathiumire na ku uguo ni kundu kwega muno na ni kundu kurakura aratakwa tondu ni muyi madire ndamuhingisha itikirai muigithie na broti ici ningiri mugunda ni uri waiguotete we ni mugunda uriku ugigirira ciringi 95 thutha wa miaka iri ukendio ro ugu hatiri 95 ti beca nyingi kana ni kwandikwo wandikitwo kana guthukuma urathukuma na tondu ni twitikagira kumenderia na installment ungikorwo hihi no wone beca ungihota kuriha na mieri 6 tuhurire thimu tugie na plan ugiria kuhota kuriha na mieri 6 ciroka 115 wigire na gafroti gaku wigire na gakenya gaku handu he muthuri wa njirire uguo we wikaraga Kenya na nduri handu wigatiri ati ruo na kungitwa Kenya kungitwa kuingatano wirwo we uthie haria he haku nduri uguo no wega riria waigwa project teno ukenji committee ona korwo ni ciringi 10,000 urionaga ri kana 20,000 wigire deposit rio kuigirira then icio ingĩ urehe na mieri 6 mwi karibu sana kundu kuu ni kurari muona njira nene muno ndirikurukire na kuu kienda kundu gwitagwo River Tana ndrona uria agikuyu marimite na kuu woi nyanya irirare mu kuu bebe maembe ndakwira andu marimite kuu na tiri waku ni mwega muno ni umagia irio uguo ri wi karibu ungienda gwaka hau no wake tondu ni hakuhe na farafara nduka no wanyita no ngenda kurima no urime mai mekuo undu uri gwika no kuhura na beno ya thimu 0715 999909 0715999909 waranirie na kambuni ya Tayari na ofisi ya ucie kuria Thika building twitaga Mco Plaza building third floor room 302 na onanie nguraga no uhurire na namba iyo ya thimu ya 0724333313 watuhurira na namba iyo ri
no tugukorwo tukiaraniria nawe na tukwirire maundu mothe. Undu ucio ngi ni ati we wi hau na no wende gwika anything to do with video production, digital marketing, content creation, graphic design, film production, photography, uke guko tugufundithie utwike photographer mukari muno. Ndina student nyingi muno mathomeire guku uhoro wigie photography, uhoro wigie videography, uhoro wigie film production, uhoro wigie kuhuthira camera iria cia gikiro kia iguru iria wigua cigetwo red camera, black magic camera ta icio, drone operation, gimbal operation, maundu macio mothe. Ungenda guthoma uhoro wigie live streaming, no ko hihi no wende kanitha-ini kwanyu mutikoragwo na mundu wa gwika live streaming, murehe guku tumufundithie at least ona nyu mugathiaga live online. Aikorwo wi muhuri wa biashara hau na ni no wende gupenya mwena wa digital, mwena wa social media, no tugufundithie maundu macio mothe. Na tiete no nginya ukorwo ati wi youth, wi mwanake munini kana muiritu munini, ona ungikorwo wi mukuru ndrak mwirire erere turaikara tha ici gukorwo toy maundu maya. Miaka ingiri guka miaka 3 uguo ona ni iri kana mwaka uyu githira next year. Tha ici ndonire nginya thukuru ni marambire ku introduce maundu ma AI, thukuru ici cia kiria cia lower classes. Can you imagine nginya ciana citu ni cirathoma maundu macio? Urenda kunjira mwaka ugithira andu magukorwo meha matoy maundu maya. Uguo angikorwo wina mwana waku hau hihi no wende kumurehe tumufundithie maundu macio mothe, ona awe angikorwo wiyo ndimwiraga biashara cia cokire online. Na andu aria mara work na online wega, they are getting a lot of money tondu ni ahotete ku manage social media ciake, account ciake, digital marketing iko sawa. Na guku gwitu ungiuka nitugufundithia maundu macio mothe. Tuhurire namba ino ya thimu 0724333313 0724333313 uke guku tugufundithia maundu macio mothe no korwo wi sawa. Karibuni sana. Riu mwe karibu sana o mundu haria ri. Na muthenya wa muthi ndina rogano ndenda tuthikiririe rwa mutumia wa Jerera. Muikare hau tuthikiririe rogano rwake na tukimenyera tungimuteithia. Oho ni ngwenda kuga ati maundu maria mukuigwa kiaria ti murugamo wakwa, ti murugamo wa platform ino, ni murugamo wake we mwene. So atugeithia twire maritwa make na tumuthikiririe. Karibu sana my guest. Ni ngwenda urore kamera ino ugeithie eroreri mere maritwa maku tucoke tuthi na mbere. Ndamugeithia erorerwo kwa maritwa ni Evelyn Nyambura. Na ndi muhonoku ni nyendete Jesu. Na nyumite Murang'a. Okay, uciarirwo. Ku niko ndaciarirwo. Na ni ndarerirwo ni nderetwo ni aciari ere. No magikorwo matiraiguana, no bara tha ciothe. Okay. Riu tutingikarire ku twina my mom. Riu kwina hindi my dad okire. Kwari utukono okire anyuite muno. Agiuka akiambia kuhura my mom. Okay. Na my mom yani yari bara nene ati nginya andu ni mokire ku gwitu. Okay. Kwirorera niki kirathi na mbere. Riu kuma hindi yo my mom akigwa uru muno, riu nginya agitwira ati he guku gutire ikarikai ni tuthi twikarage kigwa susu wanyu. Okay. Na tukiuma hau tugithi gwikara gwa susu. Riu tondu mamu itu ndari na mbeca, ndari na ku, ndari ki gutire onake. Riu akiamua aume hau athi Nairobi, atutige kwa my shosh. Athi Nairobi amenye agisaragia wira na amenye uria tugukura. Na tugitugwo ku no maica matiari mega uguo tondu susu itu ndari ati na wira kana ni ari andu atene meregirire tu mugunda tu irio cia kuria. Riu na ugikorwo na tumathina turiana, no riu ndangihota guturira turiana. No ni tuikarire tuikara o tukiria kiria tuonaga. No ikinya handu mamu itu akigira sister yakwa atatu. Turi atatu na I'm the last born. Okay. Akimagira magithie makiambia guikara Nairobi. Riu ni da gitigo na susu witu. No susu witu ni ahotire kundwara cukuru. No gikara akiremwo kuriha. Riu ngiko ma complain cukuru agatindagitwo ndurarihira mwana cukuru ndakanoke rucio. Riu nitwa masusu itu ni ahotire kuhurira mamu itu na kimiro uria gwikaire. No mamu itu ni athiete ku Nairobi no wira ati ndwari ati uguo mwega nigu abitie maica. Riu my mom I think akihurira
my aunt akimwira ukawoe muiretu waku ĩ akihorera my aunt akimwira thiugire muiretu wakwa kwe soso ĩ aga gutirathi wega na my aunt akihota agioka akijoya na tugithi tukiambia guikara nake na tugikara wega nginya akindwara cukuru na ndirona ndaigatwo yani ajoire ta mwana wake no ukorwo ningina tumathina my aunt ndari wira uguo ni tundu tu uguo tuirio ni thina onake tondu nona ena ciana ciake igikorwo ni thina riu igikorwo mamu itu kiajoe tuikarage nake Nairobi riu ngigirwo tugithi tukiambia guikara Nairobi nake no mamu itu ari mundu wa ibarua ni ageragia yani ni ageragia tutigakine in an extent ni turaga ginya gya kuria ni ageragia fiu ni atumiraga effort nene muno niguo tutikage kurarira tugitwarwo cukuru gitwarwo riu cukuru nie na githoma kana thari KPP what grade what riu githomaga uguo igikinya handu riu maima aume kukiamba tuke Gikuyu niguo akuhiririe haria ekaga wira tukihama tugithie nyumba igi hau no mikarire ndiari miega uguo fiu tondu no mathina tuingatagwo nginya tuikara nginya wiki igire mucii turiana gutire mbeca maisha ni marituhire fiu gutire mundu ara support mom ona ma sister ona ba brother gutire acokire kufuatiria menye my sister wathiria ati ureraga ciana atia gutire mundu acugurikire mamu itu akingangana na ithui yani riu atutoraga cukuru ciria citararihwo yani ciria ni kama kusaidiwa ku nikuo twathire cukuru no ugakora kwina mbeca cirahitajika no atuku afford atunge afford hizo pesa zilipwe no ni twang'ang'anire uguo tumaisa tutari twega kwaga tuirio thaingi mam ndari wira thaingi riu tukarigwo tugwika atia no ni twa survive no tukiuma hau ndire ku tukirwo umani guku ki gutire mbeca cia rent ginya gutire mbeca ginya cia kuriha nyumba ai mamu itu akiona riu tugwika atia akiaria na friends yake kimaterire guku ndirendeka mundeithie na mbeca hame ona thie kundu kuria mundu ucio akuni understand kuria guthie go understand ona ndamwira ndire na mbeca kanielewa na tugithi kanyumba gachi karia twarihaga 1500 na tugithie tukiambia maisa kou bado mamu itu ahuranagira nguo icio ni cibarwo ekaga ginya ni wakoraga thaingia karora homa kiara karwara kona thita no akienderea na maisa tuking'ang'ana uguo riu yakinyire handu riu ni twacenjio cukuru ni twathi cukuru ingi ginya mwaheagwo uniform ukaheo irio nguo tugithie cukuru iyo twathi cukuru iyo ndambirie class 3 hau githoma uguo tu mamu itu aking'ang'anaga na ibarua cia kuhura nguo riu gikinya class 7 niguo ndemenyire wega na ngira my mom thukuru no asa tondu mie ndendete guthoma muno na ni achieve dreams yakwa no cukuru yo ngiona ndiradwara wega ngira my mom ojeje cukuru ino odware at least cukuru public school area at least in a hard work mwitu akezeru mana ne gutire mbeca riu tugwika ati ona magana matatu macio ma exam nduigana riake ngira mama maduka makatu madware kou ona ngiume na grade njega thi high school njega mwitu na kindwara kou no na kundwara kou no mathina ndire uniform tununue uniform nini ona icio mbeca hatire no twathire na imani na ngihota ngitikirika kou na ngithoma work hard few tondu the previous school dia performaga wega no hindi ndathire kagira primary school ni ndahota ku perform wega few ginya ona hindi yakire hindi ya KCPE ngigia max njega ndagire 229 na previous ndagia 150 ndiwiki max tari njega
no ni aki riu gugikorwo na corona riu mamu itu kwina wira kwina kambuni ekaga wira riu hindi akwagire na corona ikibidire wira gutire wira ni wathira no na riu ni acoka muci gutire wira gutire ki riu maisa makirito hafiu tukiriguo riu ni atia no tukingangana mamu itu athia tutucuguri uguo akathia karimanira agoka na bebe kana ngwaci thaa ingi tukaruga tukaria tugakoma tandu mukarigwo muwika atia no tukingangana riu ikibidi aume athia carie wira riu kuria kuruta wira ungi tandu ndangikarirwo tari wira na turia na nyumba na yangi marathi high school mathia high school that time riu mamu itu akibidi aume hau athie Naivasha gucaria wira na riu ni atutiga riu hindi athire tukirana na my sisters atiriri tumenye uria tugwika tucarie tumenye uria tungika tugusurvive atia guku na tutiririra atutalala nja riu ni tweciririe twendie matumbi twina my sisters na tukiambia tuna 500 tukiambia kwendagia matumbi kware kuzungusha hivyo na tukingangana no ni atuteithagia at least gutuhe irio tutiaga irio guo no rent ni yo twagaga tandu tutiaga kuriha nyumba no nginya gikinya handu turero ru tume tuthie no tukamira te ru mutinge tuigata tandu mamu itu athire gucaria ki wira ndari arako stable wira tukerethia landlord na kiuga hatire na thina no kwina uria tatwendaga kunginya gatari guku tandu ni mukiremirwo guthie ni nyumba nguhinga kana ngitinie tokeni riu tukimaiguithio na hindi ona ndamwaragiria na hindi ona ni kuria ndariraga ngamaru riu watungata ithu turathi kuna tutiri family akigua tu akiuga ni sawa no nyumba muri make sure mweru ndugwathire no ni twikarire mieri mingi tutarariha nyumba tandu ona mbeca ici gutiro na cia kuriha nyumba na my mom athire ku ati athire kuona wira o rimwe athire ndu akebia atwiraga ni atwiraga thaa ici na gatwira athirie agicaria kiraro agithia gikoma tu kwa mundu kuwira uguo niguo apply age kuria kambuni ya mahua ni gwekaga na agithia kiona kiraro ku niguo eterere etwo wira riu ithuĩ no ni twira na ki turiendagia matumbi ki uguo na tukiendia riu igikinya handu riu my sisters ni magicoka kiria ni mathi cukuru hindi ona mbeca yona cia kuriha kiria high school no thina no mamnio yagatubasari uguo ki uguo anatafuta usaidizi riu ni no mathomire wega no ni akinyaga handu makaigatwo riu nginya magaikara mucii no tukavumiria nginya basari cikiumire riu ni akinde handu my sisters magicoka kiru na ni mahingura cukuru ni macoka riu ni nie ndatiguo na hindi o my mom ndari arona ona wira riu ni nie ndendagia matumbi macio nga providera my sisters mutu na kinaki yani tutiagaga mitu ihuraga nyumba tukauga ona ko mbeca ici tuna nini ona kaba tugure mitu ina na tugure cabbage at least tukiriage at least ndama provide azin ndageririe ngima providera ginya hindi o mathia na mask no ginya giagurire mask gama gurira bairo na andu icio ciothe yani ndang'ang'anire fiu niguo na tutikanararire na nging'ang'ana no igikinya handu hindi ndathiaga thoko tugicamania na mwanake akinjira na ni wagenia witagwo atia ngimwira njitagwo atia na hindi akinjira ndrenda undeithie na namba yaku tumenyane riu ni ndari na haraka ngibwira ndi sawa ireke nguhe namba yaku ni ugikuhurira na uguo niguo gwathire riu tugikarakara mwanake ucio kiambia kuni text tukimenya na hau ona tukiambia kwendana no na hindi ona ndingirite form 1 no ndi almost kuigira form 1 riu mwanake ucio tukiaragia nake tukiaria no ni ndiamwikirire muno tandu ndi hakuhe guthie cukuru no nginya focus na tandu ndirathi high school ndathia form 1 no nginya ngia focus ire
Niguo. Riu ngimwira reke nie kwanza focus tondu ni nie ona ndiracariria sister ciakwa mutu. Na ni nie ndirama provide kire kindu marenda reke andu kambe kungia nyambe focus na guku gwitu na ndirathi form 1. Okay. No ndaiguire agi keep on koni text akini text. Riu gikinya handu riu na ni akinya handu riu tuingire form 1. Na ngihota kuingira wega ndaingirire wega. No ni kwari tu na mathina tondu ona mbeca cia kuingira ni thina, uniform kugurirwo no thina. No ndaingirire tu uria ndari na maima makiaria na principal. Na makiguana na ni ngiingira form 1. Riu ona ndi form 1 we. Nona riu nona ndina mwanake. Ucio ni agire riu ona ngikora tugikora riu ni twendana riu. No gutire mundu akenire ni uhoro ucio, my mom, my sisters riu manikie kiria niki mwana gitu ambia gwithukia wi munini ugu riu no ambia maundu ma boyfriends. Arafu riu ni guthoma kana ni boyfriend ukuitheria. Riu ona hindi ona ndingierekire tondu I've already fallen in love. Yani ndaforete in love. Riu ona gutire mundu angianjirire ndetu wa mujuaji muno. Na riu ni twendana mwanake ona hindi ona ni mwanake na miaka mingi tete ni mwana. Ngenderia uguo ngirikia form 1 o twinake. Ngirikia form 2 uguo tuna mathina uguo ona kwina hindi ndaigatagwo cukuru ona ngakena muno ona niguo thie gwake uguo. Yani ona focus yako ya mathomo igithira biu na ndiraigua ona ndige cukuru. No my mom ni arakarire muno ona akiaria na mwanake akimra utigane na muiretu wakwa imana ni atendire ndandu ya airetu yakwa mathome mandeithie riu niki ndutigane na muiretu ambe athome. No ndaiguire tukiendelea uguo na relationship. Riu ngirikia form 1 ngirikia form 2 twinake. No ngithie form 3 ngigianda. Okay. Ya mwanake uyu. Riu ngigianda ya mwanake uyu. We my mom ni arakarire na hindi ona na Ivasha kuria na ni onire wira athire kumenya tuguthoma atia tukuria tena tugukura atia ni ondagianda. Riu anda moibisha kijiji familia yani ngimwoibisha fiu. Okay. Mama witu ni arakarire muno no akijira ona kono agiande oi ni ukwenderia na cukuru. No ni ngierekire tondu mwanake ani pressure gatia. We ndukamage ni tuguikarania. Riu andigia makire. Riu igikinya handu riu ni tuikaranie riu. Tondu ni ngigire nda. Ni tuikaranie tumenye tukugrow atia na tugusurvive atia na mwana uyu witu. Na maisa riu ni mambia riu ni twambia guikarania riu ni twakorwo muthuri na mutumia riu. No twenderetie uguo akiambia matharau. Okay. Tondu ndeno yakwa ni yathukire fiu. Uria ndatahikaga uru ndirari onake. Ndiari sawa ndabehaviaga uru fiu. No kwina hindi yakinya ngatahika kanjikania kanjira we nawe nduthi ugatahikire naku. Niki uko mukigu uguo no kondu agithomire. Riu hindi yo wina kindu 17. Yeah, okay. Hindi ndina 17 years. Yani akinyonia uru na hindi ndi munini ndina esteem yakwa ndiri iguru ndina low esteem. Ndeiguaga uru akanjikania kanjira we thie na kuunja urabehave atia thiku ici uratahika atia ndungeji control gamwe ndingihota kuji control ni kindu giukaga automatically. No tukienderea uguo riu ikinya handu hingiona mundu tutiguikarania tondu ona mbeca ndari. Niguo. Ni ngimetire reke ni thie njeke wira wa maidi nyambie gwika wira. No ndarenda tondu kuruta wira. Ndarenda arenda tu ikare hau ani manipulate. Okay. No na ani ajikanie maundu uguo. Riu ni ngimwira ndingikara haha reke thie njarie mbeca. Tondu no ni disappointed mom gutiri hindi mom akandeithia ni ta manyithamba. Okay. No na riu ngiuma hau ngicaria wira wa nyumba. Na ngithi ngiambia gwika ngika. No njikite ndekire ndathire ngikira 1 week. No mutumia ucio ni ambirie kunjika matharau na akiambia kunishautira kunjiraga ati ndi irio ndiwe cie iyo ati ciana ciake irio ciria cia rugo citikahutio
yani akiambia kuni treat orufio na digi karire ku na kuni shautira digi karire ku fio hegiuga ni wasa no kone thina reke nie njoke tuikaranie tu na mathina maitu riu nie ngicoka aya maisa makiendelea tuikarania no mwanake ono arajika matharau sometimes ugakora ginya irio dara provide wega yani alifika mahali akanichukia yani ndiwe anyonire take tando ndabihevaga uru muno dina ndeyo no nie ndia makire tando igiekiria atia na gwitu no na nindeka uguo mamu itu ndakenire nini no na ningebidi tu nimevumilia tulia tu navumilia riu jikarite ngigwa ha ndingikara no nginya njarie wira ungi uria nguthi gwika na ningi githiko ngikara wiki ta 3 uguo na nindekire wira ngika na mutumia ucio ari mwega fiu no gikinya handu mutumia ucio agitiga wira akiheo off riu ikibidi ajire atirire weka atirire thie ni ndona off wi riu ni wira ugutiga nie thigethi mwira afu die ndatuikaranie na mwanake otandu ni ani mistitaga fiu na ndahuraga bara no ahuraga bara ya kanua alikuwa amenidharau sana alikuwa anakutukana ama ananitukana na niambia wewe toka hapo wewe venye uko mjinga kama mama yako ndio maana aliwalewa ndio maana ako single mother unaona na uchunge sana usikue mjinga kama yeye tadu mamu itu ndamwendaga obviously nona ndagiendire mamu itu tu anumaga urufio nona no ingebidi tu nimevumilia riu gikinya handu ni ngimwira atiriri ndukijaririe wira tumenye tugu survive atia na akijariria wira kwi friend yake handu hoteli ngiambia riu no ndambia wira wa hoteli riu yani no ndeyo yakwa ndiandwaraga wega no nilikuwa tunavumilia kwa sababu sikuwa na otherwise no ndeheaga hinya tondu ndonoraga handari wira na ti mundu wa bidii hasa no murarire na ndamake na no nginya igia bidire work hard very true riu ngingangana ngithie afu ngingangana ngithie akinjira atiriri kwina my friend arenda mwiritu wa hoteli-ini na no ende guthie ngimurania hatire thina na ngithie ngiambia wira ucio ngika ona ni angiraga tukainuka mucie no igikinya handu agira tondu nona ndana ikurirwo nene tugithie nake no nginya thie kahora riu ndathia kahora na hindi o ni late hau wira-ini ndaumiraga 10:30 na hindi o ingirire 6 na ndina ndanene na ndira overwork fiu yani ona sikuwa najisikiria huruma nilikuwa tunafanya kazi juu najua shida zenye ziko huko riu tukiinuka akadigania akajira wewe unakaje mjinga kwani wezi harakisha nini mbaya na wewe na akadigania na hizo ni 10:30 akadigania fara na daramaka na agathi akaingira nyumba ngamukora yani tuagianaga fiu ndahoraga yes no like kubishana hivyo ikikuwa ni kama tunabishana na nitusi ananiambia toka hapa juu na kaanga aje na hiyo demo anaona sijui ndoa ni nini sijui kunaendanga aje I'm so innocent na ni ngebidi tu nimevumilia haya yote no kwina hede akinyire githiwira ndathia na gumboots ro tondu ni njeru ndingihotire kwiruta gumboots juu bado uko na mimi singeweza kuinama hivi nitoe ro hede getukiumira wira gikinya ngimate na ndukendute ici akija sasa ni nini nakuanga mbaya na mbona unakuwa mjinga hivyo wezi jitoa no ndingihotire kwiruta icio gumboots ndabidire ngome nacio ndalirekeria na hindi ndingikirara gitanda-ini njaretu indo hau ngome ukalala na gumboots nikalala tu na gumboots na nikamkia asubuhi nikaenda tu venye tu nilikuwa tu kazi ndathirio uguo ona gwithamba ndiethambire no ndarakia hakuwa ijali na mimi hata ama venye mtu anakia bibi yake iboli na kupeleka aje yani ndari nafatana nie no ngevumia tondu ndingiari na otherwise na ndingiacokire gwitu nona riu tukiendelea igikinya handu rungi miratiriri riu tondu nie wira ni unemire akijira unakuanga mjinga sana hawezi weza kukaa na watu sijui unakuanga ani akinuma akini frustrate kabisa
Ginya handu ndakinyire ginya ngimena biu. Ngikona ngiona ndire wa bata. He ngimera atiriri. He ha tukinyite nie ndingikara itari na wira reke nie thie leka kinjira ngimwira reke nie nyambie wira ndingikara gwitari na wira niguo na tumenye mwana uyu agioka tuko tugurite kila kitu. No hinde ndamira ati tugurire mwana nguo na ke ajira sasa nini mbaya na wewe unajua je kama utazaa mtoto akufe siwache kierere nini yani ajagira alikuwa ananiongelesha tu kabisa yani urufi unaona anya kajeria kiundu kingi ginya ngemena yeye alikuwa anatoshana aje that time alikuwa 26 years yeah ro kila kitu digiaririe nyumba yo na kila kitu nasema it makes sense yake ndio ina make sense no dia makirede kile tukanini no dire na otherwise game no didari na video ya kwikira wira yemate do tuthita dunda savete kwa hiyo hotel nilikuwa nafanya nilikuwa nimesave nilikuwa na 10k nilikuwa nimesave kabisa akijira atirere nie dige gotwara no wifange witware kai gema indo ngiake ndwara itae we wifange na maundu maku ni dige gotwara kai kikiriguo ni atiare no tuikarakarite igikinya handu tukiambia tukihitania biu tando kunuma anuma na mam kwenyu ni wajinga nyinyi wote ni wajinga ndio maana hamkusoma mamako ni mjinga ndio maana ako single mother no na riu igikinya handu ni ngimwira ati nie na kaba njoke gwitu na riu ngindamwira njoke gwitu na ngia maguru no na riu tufesa turi ona savete ni turi ndatumirire ginya ajikagiri ndoja thie era kenia nogete nini ngioya kifi nginuka gwitu hede no na hede o gwitu guteri na mundu tando my sisters agimewira no ngia athomaga Kiriri University ro hede ndakinyire mucie mamu itu akihurira akijira rewe your sister ni akeigatwo ku ero ndakaingire ku Kiriri Women's ero ndakaingire ku atari na besa ro nie tukirito ria nda savere no riu ninde turute neane ngina ngiruta nie ndiari rathina na kuneana ngioya 6000 ngitumira mai mam ngamra sister itu hina nie turorete iguru reke tukimurihire tugwika atia ngimutumira 6000 no twikarakarite mwana kio agioka niwe gwitu agioka kejao de sorry ona negwendete muno na ndenda twikaranie na riu nindo ya maguru nikenda soka na indo digaritwo na 4k nicio ndatigara nacio riu hindi atwathire afu I used kumwambia kila kitu inye imefanyika akijira pesa siku imeona pesa ni ndumire my mom akijira we kai ukoragwo we mukiganu atia kai uko we mukigu atia we ngemeru ukuruma eni anu mafiu ginya ngeigua de down de yani ngeigua de the few ginya najikosea maana ani anu mania na ni hedo ni agira na njira sorry ro ni ngemaru igieka atia na my sister ndagire ya guthoma ni ndina mbeca akeja ni haku kuria thina ni ukamenya ginya mwana ucio ugamuciara atia no na aka providerwo kio na indo icio taguo ni ugebanga na ni atero guo ni ndia makire ngiuga atire na thina ici 4k no ciambie wira no icio 4k akiambia kunjira rehe tugure mutu ngikora ru mbeca ni ciathira ni ndatigwo guo hana kazi na nidirio naki kiriwo kai mwathani riu gwika atia no mathina ni maria ginya kwina thingio na wakora turari ngima na cumbe kana tukagura mbembe ndunyu tugoka tukahihia tukaria na ndarama kai arona ni sawa no nie for me I'm like hapa kuendi vizuri I have to work hard so ni kiriwo gwika atia no ngigurira my sister ekaga wira hapa Kikuyu kimera my sister ndundithie na mbeca mai nyambie wira akijira hatiri na thina ni gugutumira na riu akindumira mbeca na ngithige komba twina my sister ndungeriwo ndingitwaro ndangindwara no murito na ndara ndo na ndari na ndane netake yari ya mieri ya was 8 months kuna na de hakuwe guciara yari 7 year yari 7 months nene few na ni ajali atake
riu ngigira iratu na ngiambia kwendia ndunyu ndendagia hau ndunyu ngaciara ngendia na nda yakwa na wira ugithi wega no ndeimaga fiu ati niguo save mwana utumugurire indo na ki no okaga kanjira nie ndire wira riu tubesa turia nyonire ha tu iratu ni tugure irio na turihe nyumba riu hata mimi mwenyewe siko ijinunulia hata anything ndahanaga ona ndingiathire kanitha itakiri ona pesa cia kuguraga kuo niko nazo lakini nampatia nikipata pesa nampatia hakuna siku nilijijenga hakia gedira tu niona ngekaga shopping nie mwenye riu kwena hwaini ngi hau ngicoka mucie o wega ngihinga wira wako na makonia ndakuonagia makonia hindi o ndina ndane ni andu makadi watu na nisikiria uruma riu atumia angi makinywa kuu tucai na tucabasi ni ngwire ngima yo mena yani najinyima ati ndio tujijenge na mundu uria urajinyima kuri we ndaheaga thayo na hanini yes ndarahura no barere yani marumi na kikwiro ria ndimukeguo uguo no ngivumia tondu ndiari na otherwise riu ngikira kiroko ngithio ngiendira tu cia kota kawaida ngicoka riu ndikigure kamutu ga sabasi tuthio no muthi turuge sabasi hindi ona ngiumira tene muthie ngiruga akinjira wewe hata usipika unakuanga je mjinga unapikanga chapati na umo na tumbo ai ni akijira ni auru ruona une dige ona hata nguvu ya kupika imeisha ruone digetiga mutu hau ni ngithie ngisera kiuria mwathani rumane maisha mariku ndiragerera lakini ngebedi nimevumilia juu sasa narudi kwetu narudi nani atanipea chakula ni ndia makirio na ngiendelea ona kwendia irato ciakwa riu igikinya handu ni nginoga ngitigiremo gwika wira ndaremo gwika wira ndarake na jaenda kazi wewe hindi ndina nilikuwa sasa nimefikisha 9 months niko karibu kuzaa sasa no ajira wenda kazi we mbona usiende kazi no ningima haria nginyete ndigithiwira ni ndanoga fiu na riu ngeikara ndakomire 2 weeks na ndokira ngekawira ngakoma riu after 2 weeks nikapata mtoto ngiokira hindi ndathia clinic ngeigua ndire sawa nie ngithie thibitari mutuini nikuo ndathire clinic yako ngamira hano ndriguo no oi makija we no guciara umuthi hingi makama kairwo mwathani riu ni ani njiguciara uthiaga atia ngai mwathani no ngihe hinya no nderete my sister atiriri umuthi ndugi uria ari ekiriri ngime umuthi ndukijerere tugikare twarie 1 2 no na riu ona ngiciara ndathire ngirwo ndiraciara umuthi no na hindi ani ngai tondu my friends ni mahete nguo no yugutire kindu ona kimwe agurite ni my friends mahete nguo na riu ndiari na thina wa nguo tondu ni ndeyaragia kama ni ni nguo mani tondu ndiri ona nguo na mwana wako ngiuka thaici ndiri ona ki na makihe nguo ndiari na thina no ngucoka numuo wewe kazi yako ni kuomba nguo na hindi ndakugura no ngivumiria no na riu hindi ndathire kiniki ngiro ni ngugia mwana umuthi my sister no ndamwirite okiajerere my sister agioka akihura kija we kungimani ni gukanjukite ni thibitari ndauma no nginyite handu venye nilishuka hivi gari maji kabast ni ona nejui na indo icio ona ndio kana kwi kubast mai ona ngimaka figu voice nedo no hindi ndari hakuye gukinya gwakwa na ngikinya ngira my sister tugipaki indo o ngicoka mutuini riu hindi twakinyire ku ru my sister shugurike kila kitu kindu ta cotton gutire ona kidagurite ona silipo na ndo kuna pesa kuna nini amenunua nderago ate turagura kai kuni na tukeza nunua mtoto akufe tunajua mtoto kama nikizaa atakufa huo ni huo nderago no ni ndia bakire ndia makaga Roho my sister akinishughulikia kila kitu akanibai akaomba usaidizi marafiki zake akamwambia my sister anazaa na hata ana cotton wool hana nini diari onake no tukutudari natuo my sister kidehera ginya irio no hidra yakinyire 99 igikinya 905 ni ndagire na riba nene muno na ngikira rumuini yo ya riba
na ngihota kugia kahii okay mwana wa kahii no hindi ya the process ya kugia mwana ucio ngikorwo na complication okay blood yakwa ni atinikire ru bleedire thakame ya overflow yani yareraga iguru wakwa no ni anga hindi o Ngai ni ahete hinya gutire kindu ndonaga ona madagitari mamakaga muno bagwa Ngai mwathani tugwika atia oi mwiritu thakame ikinyite guku no ni ndia Ngai ni ahete hinya ungiona ndiamenyaga umite naku ru ndoyagirwo uitanda-ini no ni emergency ambulance no nginya yetu niguo ambulance igitwo na baba mwana agitwo ona ndionire mwana ona ndingia kuria hana no ndamenyire ni baby boy rugio ni ambulance gituro Bagathi ngihota guthie Bagathi no ndiemenyaga ni ndaigua ndire sawa tugikinya kou na ngihota ngiriganirwo nikajisahau na nikeza nikashona hiyo blada no da nikusikuwa naweza kwenda choo vizuri nilikuwa naenda na catheter ya niyo ndathiaga nayo Ru ikafika siku sasa wakuje wanione no that time no anishautiaga yani ni nini wewe nyamaza unajua nini yani uria mundu kakira mundu ake hey thank you good job no agia kahe yani good job umejikakamua tado nilikuwa na brave ingine hata sijui ilitoka wapi akuniambia kitu kama hiyo yeye alikuwa na haja na mtoto wake lakini siona ona dajoririe kumeenda aje una feel aje naona hedo niko na maumivu nimeshika catheter yangu hivi tu na makojo yani dathiaga urufio na kikatheter gya kwanga kihithana no nginya wabate kuria wongithie ciana Runi ona dakomire thiku igiri itakwimenya bane ndo majira wewe kwani una mtoto siwena uona mtoto wako huko ni ona ndie mwana wako survive ati actually Ndoka ndina uhoro mwega muno wa broti dinacio kuria mwena wa Gitengera broti ci handu hega muno in a gated community in a controlled area na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road the main road o kilomita 1 tu uguo kuma Gitengera town ti handu hanene uguo wewe hau hihi ungienda gusetwa family yaku aikonu wendaga gwaka handu kamucie handu hega handu ngisetwa family yaku handu ngikara wega ka estate controlled gathaka we waitonga ihinda tiringi ni riri ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera na kuria Gitengera ni drone ni gukurite muno tondu actually gutire kindu gutari nakio kwina mathibitari maingi muno kwina mafegi gutire fegi gutari ma supermarket mekuo mathukuru mekuo ma college mekuo uguo ni kundu ungithie no seto immediately na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria broti shida kwenda ni shiringi milioni 5 peke yake na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1 handu haria shiri ni handu hakurite muno uguo ni kuga hena thitima kwina mai indo ciothe cibataranagia kwina cio mikawa ira ikuria ni mikawa miega ungithiaga ma gardens ungithiaga kahorera na family yaku nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari ni njui ni ukuonio mbica icio ciothe hau ni undu wa horo makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724 3313 nigetha twariririe tumenye uri ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku handu ungiseto family yaku Gitengera Milimani Estate mko karibu sana asanteni sana no mutumio yakija tiri we twambate ciana cikuri iguru mundu athia akongithia mwana wake ni ndida na mwana wakwa 2 days no ndiwe kuna kindu maheaguo kama wanyonyi no ngithi kiona kana gathaka ndietikagia ni gakwa ndahirwo kana gathaka gwe Ngai mwathambirie kurira kai mwathani ni thank you na ngioya kana gakwa no ndari na maumivu tondu ndekitwo maundu maingi mwiri wakwa na ndaigua tu ndina maumivu wona kuya mwana ukumongithia ari thina no ndahotire ngijika kamwata mutumia no na riu nitikara thibitari tugikara no ndikarire muno my family ni mokire makinjerera my aunt my friend na my sister makinjerera na ngiorio mwana murenda kumwita atia
yani retatu kiretwo automatically na ngigeta Ismail ru ngigirwo tukinuka ni ndacoka gwake riu no mam ndendaga njoke gwakwa tondu no akuigwa tu nio itu no maundu maria tu menderiaga no makwenderea no ndiritinda ngimuhwirira thimu mara guthire mara gwikiri atia ajirie wo mako uthie ke uthie mucie no mwana kiao akiuga tiri ndikirekereria mutumia wakwa no nginya tuthi nake ke tuthi nake gwakwa na tugithie no na ndari onake hana hata pesa hata kubebo na gari nilibebo na gari ya rafiki ya sister yangu pia kuna mahali anafanya kitu no drauga my husband no hatire wira na tugithie ru nginya githi gwake ru my sister ndaginukire no ni ahiuhirie nake my sister ni ahiuhirie thiku cigana na tugiikara no ngiona ndamwira no ndingihotire nginya guikara ndikaraga nginya gukira ukugithie mwana ndingihotire fiu no ndamwira njikiro na ndorere maibafu ndarenda nini we jipangi ani igua anogete nani fiu so there is a time twakomete ru nginya mwana ni yaukira gucenjia kimatirire ndukire ucenjie mwana pampa alafu ni mundu ngerie ani ni mundu gutindo kimu force ligweke kindu ngima ndukire ucenjie mwana pampa akijira nini we usinisumbue kandi ugimwe ru wakire gucenjia mwana pampa alafu no ya bidire jete my sister okay gatagate witu acenjie mwana ndaiguire uru ngigua thoni ngirigwo mwathani u ni ndauga muthuri ndinake na ndramwira acenjie mwana ndangimucenjia ndaiguire uru fiu ngigua ndecokia no ingebidi tu nimejipea nguvu ru tuikara my sister agecoka cukuru ru tuki maisha makiendelea no ni andithagia sasa igikinya handu akanjira atiriri mwana ona ndakaho pampa mwana ndafatie kuho pampa na like someone ago survive atari na pampa oyaga matangaria gitinagia matisati make ati ni muturo na mwana nacio handu gedari na mbeca tukihe usaidizi auga mwana ndakaho pampa na gutire kindu ngia mwirire na uga ni auga no riu tuikarago tutikaraga na thayu tondu gutire kindu ngiugire nyumba iyo oria riu iko wega ningikona stress few kinya ngirigwo taingitiga mwana njuri no karigwa rafu mwanako tondu ani mujaruo gihu mwanako riu agutwarwo kuu na ndingiekire uguo no gikinya handu mwanako agikura akafikisha 6 months ningiona haona ndira survive tondu ona pad dara I used kutumia matangari kwa sababu hata hiyo pesa pad hawezi nipea ngigwa urufio kili pole tika kulera pole Okay, tuendelee. Pole sana. Tuendelee. Sasa ikafika mahali ruginya jero ndumirage matangari tondu ona anaumo tu kunipio pesa hata ninue pad yani kigwa urufio ginya githikeria na mutumia ungi mwira riu hai ari kinyete ati riu ginya ndiratubira matangari shwali taiguire urufio no ingebidi tu nimejipea nguvu riu nigikinya handu rungiona hani ndore mwana kwa daycare ena 6 months menyoria gusurvive tondu mundu ona gutire handu arandarira mathafu kana aja na mimi ananyamaza tu haungi lakini
anaja na mimi ni anogete nani. Okay. Rugithi gitwara mwana wakwa andu ndamutwaraga kwa mundu na akiambia wira ni ndecivagira ndikagia tubesa mshwali in case of anything ngamenya ni atia gwika. Okay. Nidacokire ngitwara mwana ucio daycare na 6 months kiambia kururia melon na mananathi na no ndirarumo no ndirarumo no ni ndiamakire king'ang'ana na mwana wakwa ndakagege pampa ndakagage nguo mundu ona gutiri hindi angiathire thuku agurire mwana nguo yani ndiamenya maundu make ari hypocrite na kuhenania kuingi tondu ona kodira twaru andu odi moe. Okay. Ndendaga ndimamenye ro ni ndapia gutwara mwana wakwa daycare no ndirarumo no ni ndiamakaga ro ngiendia matumbi ngiendia melon ngiendia ndatwaraga Kawangware ngapanda gari napeleka Kawangware nenda ndonyo thogoto yani kuguru na gutiri mundu atajui ni mwekire tukameroni ndilingangana sana hata ikafika mahali ni mimi najifanyia kila kitu, najishukisha nywele, najinunulia nguo, hata naweza kwenda kanisa. Ndiraruta no ndiramenya kuria besa aratwara. Okay. Ndajiraga na ndiamenyaga no anyonagia no thina fiu akanyonia ndiri anataizi taka kuspend na mimi na hindi ria spend aguraga mitu 3 akamiga hau na cabbage. Yani hakuna time atanunua chakula balance diet. Haiki hapo ati hadi tuweze kukula. Hangefanya hivyo juu hanipendi, so ataka kuspend pesa kwangu. Na warega kumaniki. Ndigiumire tadu ndariga ko ndirathi muci gwika atia. Because anyway tunabere. Ndigiacokire muci ni ndudu wa maundu matiganite mai mama eko Naivasha. Arang'ang'ana uria guthomithia my sister yakwa ku Kiriri. Ru nigi ndoka hau nigi kumuikarira. Yari impossible fiyo. Okay. Ingebidi tu nimevumilia. No niegi ng'ang'ana. Yani kung'ang'ana kwangu niko kulikuwa kunatuma nivumilie tadu ndiaga ciringi gakwa. Niguo. Ng'ang'ana ngiambia kwendia meloni iyo. Ngiendia nginya ngiambia kugura mwana wakwa nguo. Ngagura pamperia nene. Ngagura tukuo nginya ona ngahota guthie kanitha. Okay. Uguo maisha makienderia riu igikinya handu gitigana na wira wa meloni. Tadu ni kwambire kura na mwana wakwa akembia kurora githuri nundu wa kumutwaraga ona kwina heho. Okay. Riu ngiuga atiri ona ndeke mbeca ici cikare reke nyambe njikare mucie. Riu ndiari comfortable ikara mucie no ngiciria ati kana nyambie wira wa kwendagia jik na thabuni na ngiambia kwendia ngiambia kwendia fiona ngiambia kuona mbeca ona mshwari yakwa no ngiakorire 6k 4k no ciothe rent yakorwo ndari mbeca cia rent ni pesa ko gutire irio nderagwo ni nie nguruta na kama sitoi tukugurirwo irio ria mitu ikuiguo hau na cabbage nona no nie ndiamakire riu kwina muthenya ndendagia thabuni mbeca cigathira ni ndumirire mbeca ni cithe tadu I'm the one to pay daycare ni mimi chakula ni mimi pampa kila kitu ni mimi juu ya isamba pampa hizi nunua ndekaga kila kindu no kwina hede ya kinyire ndendagia thabuni wa mai riu nilikuwa nazunguka kuuza riu kwina mwanake ungi hau ndamutwaragira thabuni riu ngiambia kumwira hewa ni hana oi ndina thina igwa ndiragira tuthina tutu kinya mbeca ngana ndio na mundu akuni support ona wira wakwa thithi sina akuni support akijira we ndukamake ni ndiriko ni shika hii 300 uende unini kazi yako isianguke. Riu tugiko mwanake ucio ni arahurira thimu ona ni ndari desperate few ginya ndeigua na twinake tu day sawa no tete hari undu munene ndeigua tu day sawa tadu ona nipatia 300 na support kazi yangu. Riu ni ahuragira thimu kajira hesu nete sabuni kwaje mtoi akwaje riu kube mwanake oyo ekirite thimu yakwa thimu-ini yakwa kuni track kila mtu mwenye naongea naye ajue kila familia yangu kila mtu naongea naye na mangejua. Sasa kuna siku kijana alinipigia tukaongea mawili matatu tukaongea ukwaje mtu yako aje maisha iko aje na mbona unakaa uko sawa. Sasa akaweka nikasikia kila kitu nye tuliongea na huyo kijana. Akaijuria terere
huyu ni nani mnaongeanga na yeye? Nikamwambia ni rafiki yangu. Hadi nakupeanga pesa. Nikamwambia sasa juu nipeangi, yani utire hedi agia hire pesa kunisupport wera wako. Hawezi juu hapo nataka niendelee afu dedaga. We akizura huo ni nani? Kimira huo ni rafiki yangu. Ndakwira athiria kihiga murako. Abirie kuhura. Ndaguthanithagio mithigo-ini. Ngahurwo makofi makudi na bara itare dona. Bara ndahurirwo na ndingirira, yani hurirwo bara ingiora ndungiaririre. Riu nie ndageragia kuoya mwana ati kujikinga nake na no arahura. Ahurire ginya ngiona hedi hadi ahuraga akiuma za akihiga murango akiuma utajua wewe nitakung'oa meno ama nikuvunje mguu ama mkono. Kai nyingi maka agesoka nigi ndu athia kuja agesoka. Na riu ndingiugire budi kaibishe my husband. Ndikaibike ta ndu mona aturi sawa. Ndiaragia guti mundu nderaga. Sasa nikaibika sana. Nikasema wewe na ndikuga bureke huyo ni ndaku agiku. Yani nilikuwa nimesha surrender. Akihura bare gidire da hurwo maisaini mako. Ona dona atangijuraga. Alafu kwina uria abehave strange. Dona atari mundu we possessed aenda kujuraga fiu. Kai nyingi maka. Ugare muke. Ni mujaruo. Akigutha makudi aragutha makofi kinyamaniro hande igwa tadi muinuku. No gutire mundu nderire. Riu ahorire ginya gikinya handu ngimatiriri. Oi mane sorry na dikana sokera hu niho atigire kuhura. Na ningi mwira nie gutire guchit drachit ucio ari murata wakwa. Na kejira mane sorry nie gwicie niki nikuni chiturani chit. Ruhedi athirire sorry ni dia makire no ndakomire makite muno tondu ndaiguo na taingiuma njathi ndoni mundu wa no ajurage. No ngivumirie ngiwa eke kivumirie tondu ru ndiragithie ku. Niona ndaikarire wiki imwe itare ndathi wira tondu ni uria ndaigua maumivu ndaiguona tadi muniku mwiri. Na gutire mundu nderire. Na tukiendelea riu kuria tuikaraga tukirwo tume tuhame tuende. Ni ndiamenya niki ndiamenya kana ni rentatari haga tondu ni gutie kindu ndamenyaga kimukonie. Sasa ikabidi tumehama tumeenda place ingine. Tukithi tukiambia maisha magi. Bado tu ako hivyo. Nachukua nguo naenda nyumbani ananikujia. No mateso no Maria hadi ile hadi anahanya naona anahanya na hata nasema sasa mimi nitafanya nini? Ingebidi tu nimevumilia. Jua ndiye alikuwa anaongea na wasichana nikiwa hapo hata ajali. Ruge kinya hede. Kinya kiroko kimwe. Akijira atiriri. Ndio on Sunday no ginya tungiathire kanitha. No yende ndaga. Ni ndamupushaga tuthie kanitha. Tondu na twathi kanitha no ndiri mwiro ajaririe uru. Ginya na morale ya guthi kanitha igithira nyumba iyo. Tondu na turagithi gwika atia tondu twokira kiro ati ni guthie. Ndiwe mara umefanya peleka ujinga huko wewe ni mjinga. Yani kiguona day down sho ginya gwa kanitha odi guthie. No kwina kiroko kimwe twokirie ati ni kanitha turathie. Akijira ati riu ngiukira tondu ndathabitie mwana utukui. Nona kiroko no kukira kumuhura hura tuthiete kanitha. Akija atiriri ni nini unakuanga na ujinga hivyo? Mbona uwezi osha mtoto? Nikamwambia siwezi, nilimosha jana usiku. Sasa tu nikumpanguza nitampanguza. Akaniambia sijui unakuanga mjinga hata wanawake wenye nishaikuwa nao wote sijiona mwanamke mjinga kama wewe. Akaniambia hata wacha niende kwenye nakuanga na amani. Kai hidio kimaka. Ni de ha ni no force love. No my man na ajirare kiathi kuria akoragwo na gikeno. Ndamakire muno na ngikara thi ngiciria. Ona riu kanitha ni twa cancel guthie. Ona tutiguthi kanitha. Ni nie ndaikarire hau ngiciria ngiona atiriri mundu no anyendete kana hena andu angi na kou. Ngimera ni sawa ni ona ndiguthi kanitha ni reke thie tu ngacere ndicirie wega. Akijira we thie no ndugathi na mwana wako. Usijaribu kutoka na mtoto wangu hapa. Ngimera igithia thithai na mwana wako. Akijira we enda no usiene na mtoto wangu na akiwa mwana agithi ari na nduthi. Akiwa mwana age agithi ndatigwo nyumba. Ni ngiona hareke thio na jarie na my mom wantu hindo mamu itu ni umete Naivasha. Alikuwa ameshaacha kazi tondu ni abirie kurwara ni ndu wa chemical macio Queen Hill
mwili wake uko nduri sawa ingebidi amerudi huku home sasa rau ni ngiuga reke thie kwi my mom ona ndimwire uria anjira tondu ni kindu akoretwo akinjira no ndie ndikara thinge ngeciria wega na ngithie kwi my mom na ngimwira ngimama ndigũthie ona ngurara guku na ndigũthie ndio nimfunze tabia ndio ajue mimi ni wa maana na huo mtu hizi mlea kama si huko na ndathi kwi my mom geikara yare Sunday ndacokire Monday hwaini ni gucoka ndiakorire mwana gutire mundu ndirakorire nyumba iyo ngimuhoira ngimuria atiriri mwana aya akijia ni tuthire nake wira manager ni akumurora ni ngimaka tondu ni nji mwana akwa ni sojo toto akiwa dogo ako huku hizi tulia damakire muno no ikafika saa 4 za usiku siwaoni bado wakuzi no agicoka agiukabira mtoto kimuria mwana wakweko akizira atiriri ati my sister urito tondu ndamenya andu ao my sister kuma Netherland Switzerland kuma Switzerland ni arokaga guku na arari na project Mombasa ru arokire tondu ni uragitigire mwana ni ndu gagithi na mwana ngimuria atiriri mwana yona sister kucio ndire ndamenya huwezi mleta kwetu hata kwa mama yangu akijira wa mamako mjinga kama wewe siwezi leta mtoto wangu kwa mzazi kama wako mjinga hivyo nona nirari mama mwitoguo ndigekena obviously siwezi furahia ndaigua urufio fio Ruge mwirate na mtu wangu atakuja lini ananiambia acha nipigie sisi hata sijui sasa akampigia nikaongea naye nikamwambia mambo akasema poa nikusaidie aje kiuko mudu arazariria tena ni mwana wako ndenda kumurie ku akaniambia sivyo venye unacheza na sisi huyu mtoto tunaweza kataa na yeye na kumkimchukua atarudi akiwa maiti nige makagihura my mom kimra we mam ati mwana ndio aratwarirwo Mombasa ati ucio sister kerari na project Mombasa aratwara mwana Mombasa so mtu wangu alikuwa 1 year 6 months ati ni atwarwo Mombasa ni mwana aroga hedi ona iria rihurite o nilikuwa nimefura tuku juu mtu alikuwa ananyonya mama yetu akimaka ilikuwa hiyo time ya maandamano lakini sasa hatungeenda kiroko uwe tutigia thire Kikuyu ku report tondu kwari na maandamano ni mathukite indo mama yetu akijira atiriri ru tugwika atia kenda kambia baba wa kijiji mwana ni araulidwa atwaritwo ku Mombasa mama yetu akimaka muno kimeru tugwika atia sasa hiyo story kaishia hapo ngero atire ni mwanake akijira atiriri mtoto atakuja lakini anakuja in one condition tondu ni ndamurite ndiramutiga alikuwa na nidrete na ananiambia ukijaribu uniache mtoto utaiona anaenda kwetu Busia na leo ukiona wewe anenyenyeke itabidi tu nimenyenyekea ndio nione mtoto wangu haya wiki yake regithira giragwa tino maroka 1 week kama sijaona mtoto wangu hata sikuwa naamini ndako mahanyumbe ona itali diare ya garaji sikuwa na kula nini nimejifungia tu kwa nyumba nimechanganikiwa na maisha hata mamangu mwenyewe amechanganikiwa no tutigeri na thawisa dunia thirege kuyo kero atiriri hatuwezi saidika atakuwa na otherwise nitunyenyekea mtoto akuje hiyo tu nilikuwa solution wiki ya mbere ni athira no kuna my friend uria arajirire tuke haha hede ndamwira gohoro wakwa muthuru wakwa arajika wono ni ajiraga ucio muthuru waku ni narcissist wiki ogiuga ati niki muratoa kwa jira ni what is a narcissist na gisearch na giona character ciothe ni ciana enacio he's a narcissist ni mundu ugika mahitia akuonagia ni wewe umetuma nifanye ni mtu anaweza kuua na ni mundu yani awapenda narcissist they can't love na leo githoma maundu hindio ndigiraga online the whole week ndigirire online gemenya who's a narcissist na that is the time ni decide mtoto wangu akikuja mimi na yake it's over yani nilikuwa nimeamua hata sile ya kuambiwa nilikuwa nimeamua mtoto akikuja imeisha wiki ya kwanza ikaisha ya pili ndio hiyo inaelekea but on Thursday mamu itu akihurira akihura kijaterere weko chukua pikipiki ukuje mbio nigi makamuno ngirwo ngai niki ningi
ndio githie muthuri akihurira akija tiriri mama kwa akikupigia simu sijaribu kuchukua naona digia muiguire ni ngioya nduthi ngithie kuna kijiji inaitwa Shauri Moyo ngioya nduthi ngithie ku ni ngikora andu meihurite u kaiki makagerigo ru niki niki girote wewe ndio mama mtoto ngimwira emi ndio mama mtoto na ulikuwa unajua mtoto wako akwa piga maederio Mombasa na sister yake agirwo asa mwana waku we kwina mushosho akoragwo kwina soso akoragwo guku Shauri na mwana okire akihithwo ku na soso yo mahithete mwana na tirera TV yake ona hani no murata ni ndamakire ona kuona soso cio ndi na mwana wakwa ni ndamakire ngirigwo riu uyu ni ndarehirwo mwana wakwa riu mwana wakwa okite kuhithwo ku ndikana muone tado ndamwa kumutigai achukue mtoto amfiche huko sasa ampeleke kwa Busia hii ilikuwa mwisho yangu kuona mtoto sasa hivyo ndivyo alikuwa ameplan nitakosa mtoto no ndathire giona mwana wakwa mwana ahejete akona makamasi hata sijui no niguo mwana ucio onekane gwathire atiriri broti ira tuikaraga riu nituticeragira mam kuna mzee anakuanga kwa hiyo plot sairu twacera mwana akwa ni amenyete muthuri ucio riu muthuri ucio akamua kuje Shauri uria uthia handu gucera riu hindi athire mwana akiona mwana wakwa riu na mutumia uria ari na mwana wakwa ni athiaga thoko sasa ingebidi achie mtu amwachie mtoto riu tando mwana wakwa ndaturiaga uria atigeirwo ni careless sasa mtoto akaanza kutapaka anaenda huko kwa maroli juu Shauri kuna kware riu muthuri ucio hindi okaga akiona mwana wakwa nake mwana wakwa ni amumenyaga agithia akimuhag akirega nake hindi aregire nake akiuria tiri kai muiretu wa sasa ni mtoto amekataa na amekata ni mtoto wa 1 year 6 months amekata na huo mzee riu mundu ni akiuria tiri kai tukaria ka mutumio karahamire guku kai riu akiuria tiri ndigikioya mona ndeke chokoroke thie njurie mutumio ucio tiri kai muiretu akwa arahamite ndona mwana waku akiurura kana gake gakiurura agethia kira my mom is a very prayerful muno hindi athiri akimwira mamu tu ni amakire muno na agikuroka Shauri akiona mwana amakire muno tondu twarirwo Ngai mani maundu mariku tondu twiritwo Mombasa na Shauri na haria haitu tuikaraga ti hanene ni 10 minutes mamu itu agiukana ni ndonire akuite mwana ni akuite mwana na riu ni kwerezo ndiraezo uria gwathire riu kumbe mwana okiri akihithwo Shauri uria atigeirwo ni careless mwana agitapaka agithie kou niguo muthuri wake muona riu niguo mwana onekani hau niho tuonire mwana hau niho mwana wakwa oneirwo sasa kama sio hiyo singiona mtoto wangu sasa ikakuwa ni poliski sasa ini tuende kwa sifo tulipoti mtoto kwenye alikuwa amefichwa na tukaandamana tukaenda hadi kwa chief hedi atwathire kwa sifo magekana akiurio wewe huyu ni nani kwako wanadanganya tu kabisa akasema huyu ni sister yangu na ti sister yake by the way mbona yani mahena yani hawakusema ukweli mwali hawakusema ukweli ndio sifo sio akiwa atirere juu hamsemi ukweli sasa huyu mtoto nampea mikononi mwa mama yangu ndio mwana usio atakonga kwa mikononi ya mamangu that was the solution ndio mwana akihota kuhe mamwanya akihewa mamuitu na that hau niho twalikanirie na mwana kiuso na tukihota tugetigana ona ndiakwire ona kigiakwa kila kitu nguo nini niliacha huko sasa tukaachana na hivyo ndivyo tulichukua mtoto sasa tukarudi kwetu na my mom no ni ndake nire vyo tado mwana onigia mwagire ndake nire Ngai ndahotire kuona mwana wakwa na leo nitoka na my mom nitwabia life na my mom ametoka Naivasha kazi amekuja huku sio atakuwa na kazi hatuna wapi hatuna nini leo ni ndeigwa ndatukanirwo ngirwo ru mwathanie tukwambia nako ndire wira uyu ni mwana tugwika atia na mama kijado kama ke ginwa kuhigura njira ro nigigwa atiriri tumeachana it's 5 months ago tangu tuachane na huo mwanaume sasa hiyo 5 months ago nimekuwa tu nikihaso nena nafanya kazi mahali but napata men are taking advantage of me they want to sleep with me ndio nipe kazi me said no sita entertain hiyo nikaacha kazi place nilikuwa nimeandikwa juu huo mwanaume anataka tulale na yeye ndiye aniandike kazi nikasema no I won't
Riu hende ngitukiria na my sister ngimuria atiriri kairu maisa magukorwo atia nitafanya nini sasa riu kana ngie boyfriend akeni provide agire hey my sister akinjira asa that is fornication huwezi anza kulala na men ati ndio upate pesa that time sikuwa nimegrow spiritual actually nilikuwa kwa dunia sasa nilikuwa spiritual kwa mambo ya dunia okay that time keigua roho mutheru wazariria mimi in my mind sikuwa na shida kuenda kulala na mwanaume but my sister ameniambia fornication is bad sasa in my mind I'm like sasa nitasurvive aje but mimi nilikuwa nimekaa nikasikia Holy Spirit ameniongelesha yani geigua dasejia fio nika-change kabisa tabia zangu kuongea kwangu kuvaa kwangu yani gekomwiri tumwega sina kazi but nikakuwa msana mzuri sana nikamjua Mungu kabisa yani hata nimegrow spiritual I'm able to say no I won't sleep with any man I'm able to say ni mimi hapa na Mungu everything that nafanya yenye haimtukuzi Mungu I won't sasa hiyo ndio nimeanza jani yangu ya Christianity okay sasa kuna my friend amenileta huku nikena nikamwambia jani yangu ya life nikamwambia venye Mungu amenibadilisha I was not like this hata my friend aliona akaniambia hey na vikuisi kaire tu sejetia nikamwambia ni Mungu akaniambia sasa my friend hey na si umestruggle sana nikamwambia sasa nitafanya nini niko huku sijui nafanya nini niko huku nazungusha njugu niko huku sijui nazungusha viatu nazungusha nguo akaniambia kaire tu dodie sukuru nikamwambia mimi sina shida hata nikienda shule ninaweza furahia sana lakini nikamwambia my friend sasa hata kama anaenda shule my mom hana kazi ndio huo mtoto hata nyumba yenyewe tunashindwa kulipa nyumba nikamwambia sasa tutasurvive aje akaniambia wewe usijali Mungu atafungua njia dunia amekubadilisha hivi venye huko juu kama sio yeye sasa ungekuwa huko unalala na wanaume Ani yenyewe nikamwambia ni ukweli kama sio Mungu ningekuwa uko najiuza ndio nipate pesa juu sina pesa. Akaniambia juu umekuwa msana mzuri na unaweza enda shule na ufocus. Let me know what I will do. Sasa ndio akachukua simu akapigia Saimo. Akamwambia Saimo hapa kuna kasichana kanataka kuenda shule. Sasa ndio Saimo akasema hakuna shida tunaweza kuja studio. Tuseme story nisaidike. Sasa mimi na nikaitikia nikasema kama nitasaidika hakuna shida. Mimi nirudi yani venye naweza tamani nirudi shule niende ya boarding school mamangu aweze kusaidika tiza aweze kulea huo mtoto. Yeah. Okay, that is why ulikuja hapa. Yeah. Ni sawa nitaigwire rugano ruru waku nderwo ni mutumia ucio na ukasijui kana uliandika nikatumiwa nikaisoma nikaifeel sana by the because it's so new very painful. O mundu othe angikira kiratu-ini kiu ringi hihi ni mwana waku kana sister yaku akorwo agerire maundu ta macio ruki mundu rume kiu gya kwaikitie anakuanga tu mnaona nanga atujai cause nilimblock yani sitaki communication naye kabisa yani nilimalizana naye kabisa. Na mtoto saizi ako how old? Sasa yako 2 years. 2 years we pole sana pole no maundu mamwe mundu ni ageragira meta experience unaona kiu ni kirathi uragerera ni experience uragereire utangenda rigi commence with your life muturire wona tugitura ri ndukoragwo na rihaso no igua uguo unasikia kama huku juu kuna watu wanaimba si unasikia kuna mtu anaimba ni rihaso mareka nigetha macoke maine wega unaona life hainanga hivyo atuacha niishi vibaya tena niishi vizuri uguo nikio kwiragwo maisha mari uraikara hiyo moment yenye uko nayo memenyerere wega muno tondu ndukamiona ringi opportunity ile roka thini wa muturire waku memenyerere ndukamiona ringi uguo maundu macio uragereire ri kaundu kau uragereire ri ndukanende gecokere ringi thini wa muturire waku tuwe ni kirathi urakigereire na rutha icio no ngiona undu wothe ri no hote gufocus ungicoka thukuru no hote gufocus ruko ni oi wabe urikie ungiuria tha icikono oi kana maisha macokio thutha hanini ndungende itherũ na mundu rume niguo so ni nguhoya Ngai aguteithie na tono aheana rugano rwaku haha ri mundu wi haha ungithikiriria ngihota gukurihira thukuru watigire ke form 3 I was about to go form 3 so saizi labda urudi form 3 form 2 na it is not too late nona ni kuri andu mena miaka miingi wako 40 years wako 50 years ama 30 years na matiarikirie thukuru iyo ona gukira andu mathoma mari agima uguo ugicoka thukuru thio hewa certificate gaku ri
kuko ngegenya kumenya uria gwika nawe si ndio na wagithii focus utuike kairitu kega mwana waku rera wega mwana ni kirathimo ndukana mene mwana waku tondu ni kirathimo Ngai ekire atia mwana waku ndukana mumene ni undu wa ithe ona ndukana muhena hananie na ithe ucio na thakame yaku etiguo ni kuri andu ingi muno maretha ciana makaga nona ni kuri atumia ingi marahoya muno magietha ciana magekada kuna familia mingi wako na pesa wako na kila kitu but hawana mtoto so mtoto ni baraka usichukia mtoto wako tu no uria wajira ni ucenjetie ri uka grow spiritually the best thing that you can do ni guthii na mbere ku invest undu-ini ucio undu ucio menyete ni murure thii na mbere gwika atia thii na mbere kugeria ku invest spiritually uguo uga umenye maundu maria moru na maundu maria mega ndukende gutikirwa advantage ni arume you are very young thaici ungebia gutikirwa advantage ni arume te kama thafu gikinya miaka 40 ugakorwo hana atia body count yako ikorwo ya ndoigana so many si ndio na ndukana henio ni mundu ati he mundu rume ungiuka haha kuheni ati mukome nake nigetha guteithie he cannot do that agukuhuthira agute niguo athie thionge wa kuhuthira no anyita ugo ndukaheneke ona waheana rugano guku ringi ni kuri arume magukuhurira thimu mundu akwire ati akuhuthire niguo guteithie no nyende undugamerie mundu umwe wanateithika ni undu wa kuhuthirwo ni arume hakuna kitu kingine unaona Mungu Ngai thuothe ni atuhete chance na agatuhe opportunities in this life nikio koraga mundu akona dreams zake tari wewe ni iroto ciaku ndukanetikire mundu oke in between you and your dreams mundu wothe ugoka gatagati gaku na iroto ciaku ucio ni destiny killer ate hihi ni mundu rume wathi wacemania nake ni arenda gukuruta focus ni ya maundu mari ororete tuge ringi kasa hizi we focus yako ni kwenda shule si ndio mundu ungi ambie gukahu ambie gukira acha atia guthie thukuru no tuhikanie no twikie atia that is a destiny killer mundu mwega no waguka support ya kwirete yes enda shule tujue venye utasoma na dina kwira kugea na mundu rume ni uru but mundu akira gakaigwa atiriri this is the right time nona wakinya ihinda-ini riria riagirire no ndugagitige gufocus iroto-ini ciaku wambe focus na maundu maria wina mo ru umenye wina mwana umenye ru wathi wagia mwana ungi ndugeciri watwarira mamu wanyu ndungimutwarira ciana igire mamu wanyu ndagikorera na thina nyingi ucoke ugie ciana umutwari uguo ru wambe wikare uguo kairitu uthie thukuru urugame wega wona warugama wega wikairitu gathaka muno Ngai no akuhe kihiko kiega Ngai no akuhe muthuri mwega na mucii mwega muthuri uguka ku accept we na mwana waku uthio hike wonete wira no gaikara wega na gikare maisha mega ni thito wendi uguo wira namba ya thimu nikuheana namba yaku ya thimu guku no nyende tu mundu ngihota kunyitha kairitu gaka guoko tukarihire gacoke thukuru gathikaritie no ngihota gukarihira nginya gathi na ku mbere by the time kana maliza form 4 nigagakorwo kamenyete kire karenda gwika na ku mbere no ga support she's very young gukorwo ugerire maundu macio mothe at the age of 17 in a toxic marriage anyway so peana namba yako ya simu mundu kwenda gugusupport ni agusupport no mundu ngenda gusupport mamu wano wa musupport heana namba ya thimu namba yako ni 07430 98352 shokera ringi na nigumicokera namba yako ya thimu ni 07430 98532 marito wetagwo atia jitagwo Evelyn Nyambura rito thimu yako irutaga ritwa riu Evelyn Wanguya yes. Wanguya no sasa jina babangu yes ni sawa thank you muno Evelyn yes yake tweterere tuone ria Ngai agwika itigo asanteni sana Mungu abariki sana tunawapenda mugene hinda riega ginya tugicemania hindi iyo ingi thank you so much ndoka ndina uhoro mwega muno wa broti dina cio kuria mwena wa Gitengera broti ci handu hega muno in a gated community in a controlled area na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road the main road o kilomita 1 tu uguo kuma Gitengera town ti handu hanene uguo wewe hau hihi ungienda gusetwa family yaku icon wendaga gwaka handu kamucie handu hega handu ngisetwa family yaku handu ngikara wega ka estate controlled gathaka we waitonga ihinda tiringi ni riri ndina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera na kuria Gitengera ni drone ni gukurite muno
tondu actually gutire kindu gutari nakio kwina mathibitari maingi muno kwina mafegi gutire fegi gutari ma supermarket mekuo mathukuru mekuo ma college mekuo uguo ni kundu ungithie no seto immediately na wigitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria broti shida kwira ni shiringi milioni 5 peke yake na ndakwira kuma farafara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1 handu haria shiri ni handu hakurite muno uguo ni kuga hena thitima kwina mai indo ciothe cibataranagia kwina cio mikawa ira ikure ni mikawa miega ungithiaga ma gardens ungithiaga kahore na family yaku nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari ni njui ni ukunio mbica icio ciothe hau ni undu wohoro makiria hurira na namba eno ya thimu 0724 333313 0724 3313 nigetha twariririe tumenye uri ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku handu ungiseto family yaku Kitengera Milimani Estate mko karibu sana asanteni sana courtesy of Tayari Lands and Housing kabuni ira ihogekete muno na bendia wa broti kana migunda twina broti njega muno turagwitira mwena wa Isinya o ndagika 55 kuma Nairobi CBD kundu guku ni kundu kwega muno na broti ici turakwenderia shiringi 450 wagura cash na wakigura na installment ni shiringi 500 whereby ukuigira deposit ya shiringi 150 balance uhe na mieri 6 broti ici ni cia 50 by 100 na ciina ready title deeds kundu guku no urime no wake muci wa guikara na no wige mahiu ni kundu kwega muno andu ni makite muno makiria kwina motungata mothe indo ta mafegi kwina farafara cia kuo ni njega muno kwina mathibitari kwina indo ciothe iria cirabatarania wigithini wa migunda na ni undu wohoro makiria ungenda gutukinyira no hure na beno ya thimu 0715 999909 jokere ringi 0715 karibuni sana. Yes, nitwa munyitogeni muthenya wa umuthi ni muriega arataito muriega eroreri aito ma followers maito ntwamugeithia muno ndi haha ndugamirwo ni kambuni ya kwendia migunda ya Tayari Lands and Housing na kambuni ino riu gwiciria ritwa Saimo K na Tayari ni mathia matwaranite ungigwa ritwa Tayari ndungiako igwa ritwa Saimo K na nindakena muno ni undu wa umuthi ni kuria ndareho na ndona project ire i haha project ihutitie fara ndaigwa ne gukorwo igikirwo rami very soon itwike highway ndamaka nginya kuigwa ni highway ndakimenya ru haha director ru haha oria tugaga handi kana kundiriria ika ngaticaga maina ngamera ni ndike mwe handu highway ini uguo ni handu hega muno makiria no na thogora tondu Kamori ni agwetera riu haha ti haria twiguithagia Kamori ati waigwa ndomereri ino immediately hura thimo no buke uge wigirwo na broti cire tuge no privilege cikoretwo cikioneka cia bei iyo tondu he hindi ciragite muno uguo murata wakwa ndakugwetera oro uguo niguo thaa icio ukorwo kihaririria bairo kana thimo yaku oe namba ya thimo tono turiheo ni Kamori riu mureke twambe tugithio ni Kamori na director atutariria twende twiku na ni murakiona guku uria kurite riu guku kwanza mundu kwenda kurima haha ni njui ringi mundu no hote kuya ikemwe kana igiri arime mbura riu guku wi sawa na no urime tiri ni mwega so reke tutaririo maundu macio mothe Kamori ni wokwamba gutugeithia coke riu tugeithio ni director agitutaragiria okay mwiroreri wa Saimo K TV ndoka na bed mageithia andu aya Saimo twatwikire family imwe very true na ni turiganagirwo maita maingi gucokia ngatho twambe tumacokerie ngatho ni undu wa gutwarana na ithui thabari no riu ti ya miaka minini kuma twambie wira riu ni tuhurite kwira riu ni tuhitukite kigeranio gia time ndungiuga reke ndimageria no moi ni tuhitukite the test of time ndimacokerie ngatho ona riria kwana korwo na challenges twanaraniria nao na tugatatua na ni tugocagira Ngai kindu kimwe tutire twakorwo ithuĩ na skado thina munene koguo ndimere uria twamereire tukiambia wira uyu ithuĩ ni service tutigirire mundu wothe ukwochagi ni agiraga froti very true koguo ndimere maikare mutambo-ini muthi ndi mukenu muno Saimo riu taito
ungigweta kiugo tayari no undu mwe na kuga title gutire mundu ona omwe ithuĩ tukona thirĩ wake wa title koguo aria managura na ithuĩ mbere na aria rumeguka ndimere me karibu muno tondu umuthi ni njui maundu maria tukuigua haha Saimo umuthi mundu wothe wanenda kwigurira mugunda ena chance nene muno ya kwigira. Very true. Yes. Thank you muno. Director, umuthi no aturehe kundu kwega muno makiria na ni moria wanjirire ati watigirira andu guku o mundu ni egira na handu riu ni ndambia gwitikia tondu riu haha no mundu endire gwitikia. Very good. Ni ukumageithia director riu kuma hau mataririe uhoro wa kundu guku turi. Riu Saimo kugeithia andu aya niguo aya tukwiga riu ni family. Very true. Twanyitanire biu ria uigua ndugu ya mukwana gikungugu gikwana mukungugu riu ni tukenete muno ni undu wa Ngai ona gutukinyaniria kahinda gaka no kono na wetha riu ni agitiriria wona hindi ciothe kwina mbura kamenya ni twona irio ni twahuna koguo turacokeria Ngai ngatho o toguo kamoriga rimwe turiganagirwo ni kumacokeria ngatho no andu aya makoretwo matunyitiriire handu hanene muno na tugacokeria Ngai ngatho ni undu wao koguo tukenete ni undu wao ona ni undu wa Ngai. Riu Saimo ri turari na project na haha ona rugongo turendagia 99 niguo na andu aingi maroka maroria hai kai kare gutucumikia re makani baheni urari naguo niguo tondu kamugunda kau gwiciria thikũ cia mbere ithatu kabukitwo kubukwo ona uria utari na cia kuigana igaga takati kamwira deposit ndekia niguo koguo turagikenera Ngai tukiri na list ya andu maraiga turenda ka product kau niguo tondu Saimo economy nayo ihihinyite andu na togu kudra hahukire to Kenya ona mabururi mangi niguo ni urakora economy ti njega niguo koguo andu ni maraiga no nginya twike atia tu invest. Very true. Na investment ri turenda kindu tukuhota ku afford nigetha tukaigirira kindu giki na tukona gia kuria na gutwara ciana thukuru tukihingagia maundu maria mangi basic that needs to be done. Niguo koguo ni maraigire andu ingi list maraigire riu o kau niguo twike atia niguo wethere project iteo niguo riu Saimo uhoro mwega ni uyu nikuo kundu kuriku nikuo guku turi na Saimo ndangikwira ati guku ndakwirire ni kwa iria na uki bururi wa iria na uki na to ndiriga guceria umuthi twarikia ni nguguceria unjire kana ni kwa iria na uki kana sa niguona niguo riu ngakwira atiriri kundu guku uria ndimeraga niguo the Greater Northern Corridor na nikuo tutuire niguo na ni beno no weno haya Saimo fareno ya thondeketwo thiini wa blueprints cia Vision 2030 okay na niyo ngwiraga yumaga Mambatha igoka Kibwezi yoka Kibwezi ikaingira igoka ikayumira haria hetao kahituka Kitui Kabati ikaingira newe ngiga continue igoka thiete na Embu na Meru na Isiolo iwe ingi igoka ikahukana ikaingira ikaimira Garissa Road handu twitaga o haha Githioko riu iyo ya Githioko ni beno okay iwe ingi yumagira igathie haria twitaga ikaimira handu hetagwo Bondoni we hakuhe na Mwingi riu igacoka kambata kidogo kaingira Mwingi ugathie nayo ugathie nginya kundu gwitagwo Chuso na Seikuru kaingira Tharaka Nithi okay kogu ino niyo ngwiraga itagwo the Greater Northern Corridor neno noyo ngwiraga Saimo he hindi president araritio horo wa barabara iretagwo ya Modagashe erarehe tundu tuingi muno Isiolo Modagashe Ramu Agaku niguo barabara iyo noyo part ya the Greater Northern Corridor na imu ya bara icio ciari cia kuhingura the Northeastern and the Eastern region niguo na urona wira uria gikite atia nikio ngwiraga Saimo hindi ciothe wona ndagutwara handu hario kau guthoma mabuku ma thirikari tukarora tukona haria tukuinvest na Saimo witikie wona kuma haria guthie nginya kou ni ofara
Okay. No already ni tondu ona ni nyambie mwena uri ungi mwena no niguo tutarikitie koguo tukaiga uguo ni highway ino ni highway niguo na mugunda wiragwo ndugeterere ati guthondekwo ukage kugura gura gutaneka atia fareta nekirwo kitanekirwo tondu kugura na raidi o invest niguo capital yaku ikure koguo toria ngwira Saimo toima thika uka niguo ukinya handu hetagwo Githioko ogoka mbere kidogo niguo uingirire guoko gwaku kwa left niguo hau ni ukuingiranga kidogo kitahari hangi hahe mbere kidogo ya hau niguo no wakinya mugunda-ini tondu uhutitie bara iriku ino bara ino muthe no wage gwikira petrol Saimo but I can assure you in the near future nio magekiraga petrol raini-ini iriku tondu ngwiraga bypass ungierigo ni ugakaga petrol hau ndungetikirie no meragwo ni hari bara nene muno haha koguo Saimo tugekwira ati kundu guku ni kundu kwega tuikuruka haha hanini uthia nginya rui rwitagwo rwa Tana niguo rui rwa Tana ku urimi uria wina haha Saimo ona ni kuria twacererwo niguo tondu ngari iria cihitukiire haha igitwara nyanya na hoho na ndu ni nyinge muno nitukumonia ni njuri kwina urimi wina haha kianda munene muno niguo koguo Saimo ukaiga atiriri mundu ni okia invest riu tondu kundu kuu mwena undu geciria ati ni gugatiga kurimwo gugutura kurimagwo na gugutura gwicocia irio ungigiuka haha ugagikolektaga irio icio ri na wiha hatiri na thina wagicitwara Nairobi na matauni maria mangi koguo tukaiga andu me karibu tuhe ici ni itinangitio cia 50 by 100 na wiendere ika kamori mugubangana wiendere ika igiri wiekere ithatu ni mukwaria na kamori wende kia ni mukwaria na iki ate koguo tukamera me karibu na ningi tinyingi ati cia kuigwo to ni ndramenya no kiririci Saimo ni ihenya koguo tukamera karibu sana na Ngai amarathime na tukamahoera ati Ngai amahe indo icio mahote ku invest yes mugunda we highway iguru uri ukeraga ciana ciaku atia ko tangigura gia 50 by 100 ya hoka matisha kameraga nona ni ndagurire kia ki highway handu ha guikora uguo ni iguo ni ciringi just 95,000 Kenya shillings na waweta horo wa bypass ni ndamakire ati cia icio cie hau riu iria cihutitie barabara iyo ni cikinyitie milioni 10 ati 10 gefaho ti 10 Saimo ni kiurahuthia ni 20 kia kihutitie bypass 20 million and 8 kai gifao ni ici na thutha 10 ona ti 10 kithutha riu gitahutitie bypass ni 15 icio ingi ni ya destiny na ku thiine nicio ci 10 uguo no tugatonga tondu taru ndaigirira kamwe haha kana twiri nero ni highway we hau urona ati yes guku maina ri no makaiga ndakwira magakora guku ni nie ngaugaga na nie riu wega wakwa riu haha kamori we kwanza ugithi kumaka mapu hai ni he hindi twiriga gutangatha ciena haha hetagwo atia na haha hetagwo atia katutu tugatangatha rucini ngokera ngwire kamori turia twa mbere ri ukenjoria tore tuthirire hau no ahingicire no hatie na thina uguo haha wina chance njega muno na actually hena andu nyendaga kuririra muno andu ana guku Gulf ni menyaga ringi hasu iria mugeragira na kuu mawira maria murutaga na ringi ugakorwo taru ni andu ingi muno mariraga mundu anenda kugura mugunda agakorwo ndai na mundu angihoka ihinda riria turutite wira twina kambuni ino ya tayari ngwiciria no rikuhe enough reason ya gutwihoka ati to nginya uhuthire mundu wanyu tondu ni andu ingi muno mekite gwo kamori mundu agatuma mbeca kuma na ku ona ta he muiritu kana mutumia uratumite mbeca cikareheka icio hanini no ru ni njira iria atumite nayo na ngimwire ndugakorwo wina thina ona hanini angikorwo mbeca icio no atuma account ni ya tayari hatiri handu cigathii thutha wa wiki imwe mbeca ciake cigikinya na riu thaici ni ndakiri na mugunda wake uguo nawe ugikorwo wina ku wi Gulf ndukaigue wina thina project ino actually reke njuge ni yanyu to ni njwiri gikamushara karia muona gatika nene
itikira itu kuigithia na project ino Kamori ni agutuhe bei ni njega muno na ni ugwitikirio kuriha deposit ile kuriha witikirio kuriha broti ona miri 6 uguo ndugetikire project ino ikuhituke kundu guku ni kundu ngiaka ndungiuga ati ndungiaka farafara ni thiti wenu ona wagioka waigwo ni ngari hari ari woe ngari cia kwa toguo ri ukuigirwo ro haha kundu guku ni ndirona micii haria hena mucii nona na guku andu ni mararithia muno uguo ndugetigire undu o wothe ona agikorwo hihi kwanyu kuri uri ni waingatirwo ciana cia gustire handu ha guikara kurakia haha uciakire reke tuheo bei ni Kamori nigetha muigua ni mambeire ndiramwira ni bei njega Kamori mahe bei na namba ya thimu na uria makumbuka niguo wiroreri ni ndacoka guku Saimo tutinetie 50 by 100 niguo atukiuga twiga 50 kwa igana wende kuota wende nuthu eka wende eka igiri ni ukuona very true no riu uhoro kiri haha tu ni mwaka turahinga niguo kia gya 50 by 100 na tuiga kia ni uneo kia na title niguo utire kindu kingi ugetio baadaye uri ukugura cash ni 90,900 na 5 peke yake taigua Kenya kwa hili kia shilingi 95,000 peke yake andu matitekagia Saimo na kio uri ukugura na installment ni 115,000 mugunda na title kai andu merega kuigua guo riu andu ni mathiete nao magitikagia tondu andu ni ndeto ni ithiete ni kumenyekete onawe Saimo na ithui twina maundu turekira ku aya andu ni maramenya ona ndoka site ni maranjira na unyonie gwa Saimo na kwanyu tugagikena muno nona ni maramenya andu aya mokire kwihithana guku ri ona magitwenderia mugunda ri he kiria kiratuma me na ngwire Saimo nuona haha gutire mundu utangienda kuhagura nima tofauti ni kuyu kwenda kugura thaici na kuyu kenda kugura hage arami nima ru uria mugi ni uria kugura thaici akenderia uria kenda kuhagura henara ni ngugura ngendia hage arami yes kuguo ndimere me karibu muno tunyitaina namba itu ya thimu 0715999909 uria gucera office twikuria Thika Mco Plaza twi 3rd floor room 302 na twikuo hindi ciothe mundu kwenda guka site ahurire thimu yo ni tugubangana maundu mothe ni meguthie wega niguo yes asanteni sana na tuga taito shirinde ugo wagora broti director ajiraga egikara muno taito egikara muno no anga mweri umwe kana iri ukorwo wina taito yako muko karibu sana director mere ciugo cia mwico turikie kumera Ngai amarathire Saimo na mongerere na moke maigithie mugunda uyu tanathira niguo yes asante sana karibu thank you